Game number 479. Game number 297. 297. Hello. Cambridge Kachivili Kanawasada Hidada the Lushida Requesa Lushitale Itumwe welcome service Tatakavai Sauro Chivana Netuna Claypum Juena Top Mida Rami Kavai Kangwatsadale Kalaram Hilile de Glaya Avuvangra Musot Nalmi Netunala welcome service Li Rami Kavai Ragatom Mikavai Gihila the Lushita Panusatale Hililang Mida Cambridge Spring Itong welcome service quick ka tam channi itong we camli chihodak le loud speaker kala music pingji of sam sa se itong hili kokasada phikangum se gi hila remind sana She
Ara itumna hun khalailaga program hi singka khwai saura chuwangaina program hili sharukhimi daklai program li zang daklai saikoruna atungling ran me daklai sithi khwimi khwai request sad lei hena ngasoda khya shikpa ya dignitaries ping kala church wi kathana ping pastor hetman apam hili razang dale kana thumna stage atungling ran me daklai sithi ka khwimi khwai ga jihina thumli request kasane ni share Hymn number 269. 269. Hymn number 566. 566.
Hymn number 87. 8787. Hymn number 419. 419. Itum Razanghai itum bing mengali tamai de pomse, nganai mai de pomse.
28 General Conference CUM Cultural, Literary and Sports Meet TNVSA we welcome service li razanghai natum psychorally TNVSA compares kala tongrewi kui matunaina welcome shalom mitile itum as a welcome service matang zatak vaisa say in a Bible tuyak bashuke. Exalt the Lord our God, worship at his footstool. He is holy. In a program he highlights amige, moderator compares, quersit he riha katam naulong na pamidle, opening hymn li itum 249 he sang rumra, invocation he amaker grace machang now hetman tongri village na samira, chi kupcham hailaga, flag hoist, kala monument unveil hi leira, chi witili itum welcome note he ino Nuchon mi chitung LOC convener ana welcome note mira. Introduction and presentation hi TNVSA later. Chikupcham hailaga itum pulpit him hi KKL number 104 hi sangrumra. Chiwitili speaker ino matot mi jajo assistant professor Pettigrew College ana itum speaker samira team na toward sustainable future. Closing hymn li 5-3 hi itum sangrumra. Benediction li ino wisdom gonghe pastor South Loshing Baptist Church hi azu service order ne. Jene itum na opening hymn sada KKL number 249 hi pagwimeka yarusaikor na aninga da sangrum se. Hi kupchamai laga invocation hi amaker grace pachang now headman tongri village na rakwemirno. Psycho Pomse Siasase Arch 28 General Conference CUM
culture literary sports meet rivra na thanra mida achung asan lak haya iwi khe tongre hili run khawai proho nawi maya khmi we lungli ngasan lak sala khe hili ngran maman laga sinala lupala yang la pangshap la ka chung ka changda proho sakhui ka haya achwi conference hi we wangda saikorana ka gatom ka la khokha ka sawe lungli proho itumna sakhui mamanda acha TNVSA we unit ka jivana samphang khare ngasing hiwe program hili rivra nali sia sakhui khwai apam hili rasang saraire mi phu ka jivale no we so khmita shumilo rivra na mi ka haya atam apam we ati shuda acha day 27 kala date 5 aina tangda apam hili leilaka hiwe masi kala hiwe ka shagatsa hiwe ka sa ka ba sai korle prohomi ping ka chivle sai korle no we so khami jina kui mi da kula ka shi ka khanang ka chot masam phang lak la rivra conference mopung pha lak en miyon kui kha vai mi phu ka chi uklung ning na sam tha milo rivra chi wi wang dali masot khami ning ka shi mi laga sia ka sane rivra ngasan lak haya ram ngalei hiwi khangran ka chung ka wat salala ngosot naw ping ka chung khana ngachon khami kalanawi ngachon khami manga chiaina sakhui kha hai ithumai arrange men mawa ka chung mawa ka pai ka chung ka le salla prohona na thanra mi mamando da prohona le hiwi wang la sia ka sane achinga sing proho na we mangla we kashaga cha khui khawai rivra apam hilera ka sip sar haire ngasing hiwe na we kharinga tui tam ji thai gi gi kalahang ji thai gi gi oja we tungli na we mangla we thangmet award ji sinmi da rivra matui ga shok saikora kala ngana khui gi da galai mi phu ga jiwa mangla we khana phongmilo oklung na we mangla sangmi da mi phu ga jiwana ngana go khui sa go khui hi aina rivra mi rinli kham sui sala kha thai sing go khui mi rin khanga chei ko hojila sang phang singmi shok nga sa ge da acha nga sing pung hi we ithumai kho khrom he dali no we pangle horsang da sia sa dale program li sang da khle program li sharu sang da le sai ko rilla no we so khami ji ta chung mila da I thumling atang khami a project Christ we ming sing da sia ga sa ne amen Nikshla kai re ojali arai thumna flag hoisting kala monument unveiling we atam hi quick faisara aju we flag hoisting hi kya shikpaya ino ramasom wiwa first sitting chairman TNVSA na hoistamira kala monument unveiling hi James Kasar first sitting secretary TNVSA na unveil samira January makeup ta flag hi hoist samikhwai kya shikpaya ino ramasom wiwa first sitting chairman TNVSA li left back khangai da khlai shunai da khlai philan hi khanga khwai request sane sai corona khyak she na ningka sir se Yeah, TNVSA we member Saikor Aji 28 Kakashung TNVSA we conference literary meet cultural kalak hung today program Saikor hi Kuika Hawaii da Aji
TNVSA na yanga da klei kala TNVSA na ngning da klei kala TNVSA na sabrungi giji kyashi brungi giji TNVSA we flaki aru ina kanga kwai ngrana re jaina ina tu kini message mingaye che khikla jikha ka sa akhaba brahi itumui wangne kiji himam lang sangai mane ka khneli ka sa akhbali ka po tharan saikor ana mira kiji hang sangai chibangai na hi brawi duine jaina hi angalaga aje den visa haugo po kalam ku prang khai nangda itumna hili khangagi de khlei flakli kya shida chingre na bokla chingre na kupsang khawai kala sashok de khlei saikor ji matalak kaina tamkhui shukuida kan khana conference akha ngasar no gi Reikhamandai approach Christo we mingsing the in the he, Boston Kangane, Arena Flaki Kanga by Saugai. Ningshila gaire Ajali Brain Sobirno Ara Tamazangwila Monument he unveil Samikhwai James Kasar First Sitting Secretary TNVSA na Tangkhul Legacia TNVSA Luramle Achi Katana Sada Kaliping in Auranda Tomsai Korali remake up the Iwiring Paning City Kuraka Kanika Tum Hitata Ponsongaidele Chia TNVSA Praga Pork Atam Chili Lake San Shavang Rapping he Ara Oak to and the country Kalachunga Zangairi Achi founder Raga Sada Ladekli Ari Fleck Hankai Mehere Ojarum So Kala Secretary Agasada Yaria Pamiling in the lay But I tang my luck salala very rana Chitu Kamichi were lonely Hikata long Nora Pasho Kamihi Itum Sai Koru Wang Kalakamine Tampak Lemli Oktida Kale Iram now being Itum Apong Sai Korali Griong Hanilala Education Lilala Karinkra Apong Anang Sai Korali Hit had a cock Kayang Kasada Itum Wasaka room Kala Hit had a Rinkang room way Coca Kasahi Mokale Masaka Pai Wangina Long now he hit had a Atam Jetarano Kranopina Sehasa Laka Linga Haya long now nay China in our rabbi Linga Haya long now he lay mamangli Tada Griong Han Sakavaiva Lung Shlau Sakavaiva Linga Kami Mening Lak Mane Kavri Vrawi Pau Kamata Hashokavai Pasarin Nila Manglarin Nila Kaninili Itum break somewhere pongli Kasum Lagaina Mangava Lagaina Kung Lagaina Zatgurum Shapkavawa pongli Linga Haya long now ne Stata Sada Ye Achi Itum Iur Miur Kangate Bingli Sir the Korum Gazata Stage G now Tamamanda Ara Regasanga upon Akali Kamaman Hare Hubang Chunkaring Pai Rivali Ningshi Achi Higata Tenvisawe Tochan Twirada Kle now rapping Lee Twiang Quilaka Twipa Quilaka Oh Ishavang Rana Ishaming Rana Achi Rasunda
เอาไว้ยิงวิ่งนะลิงก้ามีกายอ่ะลงเอาฮิตาเดริงร้าแล้วก็ฮิตาเดอกที่ร่างสักตะเคลอีทุ่มยาขสังสักตะเคลฮีกับผ้าวันนั้นที่ตำคุยกับไว้บ้างคลิงก้ากายฟล็กเนี่ยชุนกายงลุงเนี่ยงลุงฮีชุนผ้าก็จะมันนี่มันโคเอาไว้ทอดเลยล่ะชิมทรีลุยทรีชุนซาเลยล่ะมีเรียนอยู่ทอดจานงลุงไอ้น่ะก็ชุนเด็กกับคิววางแล้วไม่ชิมันกับไว้ทุยราดกเลยอาราซาบิงนะทุยปากคุยกับไว้ทุยปากคุยแล้วก็จุยที่สุดจิลีโอนอร์ซาแล้วก็ขยาชิแล้วก็ไม่ชงไม่ได้ลิงกับไว้กูบ้างเหตุแต่ชุนกันเนี่ยแต่ถ้าซาดอาจจะคลิงกับไอ้ลุงกุยฮีบริบราวิมังอาลีอีทุ่มใส่ก่อนนะวิทเนสซาแล้วก็ชุนกับไอ้ลุงกูอารุฮิกตาชุนกับไอ้ลุงฮีอารุอินะfounder อาคาซาดาบริบราวิมิงสิงเดอินะลานมิเรฮิลานให้ที่ลีบริบราวิมิงอีทุ่มใส่ก่อนกุมชุนจังเดเสียสาแล้วก็อีจินกุบสังสารลานกี่เด็กเลยลานกี่เด็กเลยลุงฮีอีทุ่มใส่ก่อนลิกซาขบาบริบรานาอมีร์พระจิสุคริสต์บริบรากัลมังลากเธอบริบราวิมิงสิงเดเจมส์กัสซาร์อินะเทนวิซา founder อาคาซาดางลุงฮีลานขมินakan pasok nito. The 28th General Conference CUM Cultural, Literary and Sports Meet, 27 January to 25 February 2026, Tangkhul Naga Valley Student Association, Theme Towards Sustainable Future, Chief Guest, Inaugural Sri Lisangtem Susindro Maitei, Honorable Former Minister, Pet, CAF and PDD, Cultural Sri Rammuiva IAS Retired Honorable MLA 44 Ukrul AC, Valedictory Sri Tokchom Sadhya Bhatta Singh, Speaker of Manipur Legislative Assembly, TNVSA Musical Night Sri Yumnam Khemchan Singh, Honorable Former Minister RD and PR Manipur, Host Night Chief Guest Sri Ken Raikhan MLA Candidate 46 Cycle AC, Flag Hoist Ramaso Muiva First Sitting Chairman TNVSA, Monolith Unveil James Kasar Second Sitting Chairperson TNVSA, Host Tongray Katamnaulong, Monolith Donor Raisang Zimik Kilonser NSN IM GPRN. Saya masa corong leka hikata kecip hili rakang urumui ringga pa ning sisada in envelope na kang ran mingai jain hi sai kurum ngalina tiaulak kahaya envelope no ge president bangli hanover sadale sai kor siasa se sok mi avrivra nana lingami gai tenvisa Proho na damala tarang kaina tangda. Leching no maling lakay na nawiwa. Odam ngat sa shapa long nang sarano. Long now hiwi na. Ogtu award tang kamay kitem kyak kalashok no. Mangla rindilak bribrawi ningichanga. Mirin jili mangavalak kaina. Bribra oktiwa kashapwi. Long now long sarano, long now hiwi along hili achi, privra tongre ku hili, cingum hiwi along hili, privra
ngreong han khwikagi da khlei privra achai na hopu khaire rekmatai ka sa khawab rivra noi mangali ngreong han khwikagi da khlei inangra sai koru uklungli phasawi ning chang chiwe alungli mangreong sakla masang sakla khavri vrawi ning chang chiwe alungli ngreong han sang sakta khling ka haide khlei khanga haide khlei philan kalang lung hili kristawi mi sing the khangka ka haine ke chiwi khaya ka shi chiwi alungli ngreong han sang sakta sai gorali ngreong ka han hikita khwi ka haina manglarin nila phasarin nila phakhamataya manga phekar kar ko khwiya atam sports meet conference ngasang sak milota Jesu Christo we missing the sehasada ko pone promin masman da khing sa chingreno amen Our introduction, welcome note ino